चाना थंगनबगी आइटम निफुरोम स्टॉक ता लेत्रे पोचै पुरकपा गाड़ी चनी हेनबना लंबी दा पंदुना लेरिबा असि लेंगांग अथुबु मतमदा पुसिलंगना बोहना बियो हाइना मणिपुर की अपुनबा ट्रेडर्स सिंगना अपील तौरकली इम्फाल दिमापुर अमदी इम्फाल सिल्चर लंबी दा चेलिबा गाड़ी सिंग मनिंग तमना चटपा ngamlaktaba अमदी मतिक चाबा सिक्योरिटी पिबिदबना पैसेंजर सर्विस लेपलगनी हाइना .com ना फोंगदोरकली Amasong Central Board of Secondary Education CBSE na loba class 10 examination listing ani konhumdai gi result lauthokle chahi asigi oina pass top gi chang chada marfutra humdai dasmik ama ani yauki member kurumzari adom nengbiri bas impact news ni ai khangan bam thoinuhenbi hauze pungja si fawbugi maroi ba pausing myam da pizari हिदक लांगथक अबदी चाना थंगननबा पुरकपा गाड़ी चनी हेना लंबी द पंदुना लेरिबा असि लेंगांगना अथुबु मतमदा पुसिलंगना बोहना बियो हाइना मणिपुर की अपुनबा ट्रेडर्स सिंगना अपील तौरकली चाना थंगनबगी आइटम निफुरोम स्टॉक ता लेत्रे हाइना ट्रेडर्स सिंगी महुत सिंदुना इकोनॉमिक एंड रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी एन सांतना फोंदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबा अमदा वाफम असि फोंदोखिबनी कांगपोपीदा लेरिबा गाड़ी से होजे अखोई होइना सरकार की रेकॉर्ड दी अराउंड 50-60 मुतंग कैलकुलेट तवे अदुबो नॉन मणिपुरी ट्रेडर पुंजल कांदा अखोई होजे गाड़ी पंदना लेजे 200 प्लस गाड़ी चनी मतकता पल्लगा ले हाय तारे अखोई जुबजाब तगी कईदगी माउ परेंग अदायदगी होना अखोई हेंगबुंग दा लेबा गाड़ी सिंग मोबाइल लेरगा खनगी मैम से लोय पुंजल कांदा अखोई होजे लेरिबा सिचुएशन जिदा पोचई पुरकपा दा होय अतै अतै पोचई दा चंगबा याबा यादबा थत्पा थत्तबदुना तोंगानबमनी हजिक फाउदा सरकारना हाइजे एविएशन टर्बाइन फ्यूल से सिदा गाड़ी 10-12 गुंबा पुरखरे हाय अदुना तब अतोपा पोट अमता पुरकपा कोइगी मणिपुर मनु इम्फाल मनुंगदा पोट पुरकपा अमता लेत्रि अदुना ताकपुदी ngasai बेसिक कम्युनिटी ओरिबा चाना थंगनबगी पोटलम से अराउंड 100% से होजे कांगपोपी अमदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की स्वाइदा लोइनमक पंदना लेरे हाय तारे आदा पल्लगा लेरिबा गाड़ी सिंग से मसी फ्री ओइना थादोक पिरकनबा सरकारनसु दरकार लेबा सिक्योरिटी सिंग तोंगानबा नुंगाइतबा थोदोक से थोक्तनबा अदुगुंबा अपील दो अखोई सरबोबी वाइकोंगी दा माई चेंबर दा फामिनरगा कावेन पीडी की डायरेक्टर सु यावरकांदा मखोइदसु अखोई साइटगी अपील तौजरमनी अदुगा कन्न तक्सनजरमी अदुमाइन तौदना कांगपोपी की प्रजादसु हुजिक हुजिक पल्लिबा गाड़ी सिंग से याम थीना सोकपा पोचै मैम अमा यावरमनी सिजिंगजे हुजिक याम वारिबा प्रजासिदा यौहन्नबा अखोई मैम चंगदना यौहनमिननबा अदुगुंबा थौदांगदो लौमिनसी हाइबसे कोई अपुनबा मणिपुर ट्रेडर हाइब तारेको मणिपुर दा बाजार मनुंगदा थंगाल बाजार दगी करीदगी ऑपरेट तौरिबा ट्रेडर मैम सिगी माइकैदगी सुगुंबा अपील मतंग तौजगे हाइदना मसिगी प्रेस मीट से कौजबनी लेट द commercial movement be started so that every citizen get his daily items regularly. This is my appeal to all the people of Kangopi district. Please allow commercial movement of vehicles. National Highway number 2 Imphal Dimapur amadi National Highway number 37 Imphal Silchar lambi da cheliba gari sing maning tamna chatpa ngamlaktaba amadi lengang na sumatik chaba security piba ngamdabana hariba lambi ani asida passenger service lepa yauna tongan ba warep mari transport association mari na lore haidi Kersamthong Laishom Lerakta Leba Joint Transporter Committee Manipur .com gi temporary office ta pangthokiba paugi mifam amada warep lobogi wafamasi lauthorakibani All Manipur Interstate Bus and Allied Transport Association, Interstate Transporter Association, Imphal Silchar Road Transporter Welfare Society, Amadi Joint Transporter Committee Manipur .com na saruk yaduna chatakhiba mifam aduda .com gi co-convener Wangjam Sanatombana hairiba National Highway ani asida passenger service sing ningthina chatpa yanaba leingangna athuba matamda thaurang tawgadabani Hausi goidiba leibak ki fibam asigi tanja lauraga tongan ba unauthorized agent singna service toriba asisu lepiyo Natrabadi lambi asida thorakpa afafata khudingmak masa na pujagadabani Loinana Hauzik Manipur gi mapanda panduna leiriba passenger amadi malpuba gari sing matik chaba security ga loinana lengangna athuba matamda Imphal tamna pusilangna ba honagadabani hairakli Loinana Transport Association Marina Loriba Warip Singh Assi State Asige Security Advisor Kuldip Singh da Bisin Bagaloinana Transporter Singh na Tengnari Bakudong Chada Bakaya Asisu Wari Sanaduna Kangangani Hairakli
गमेना कोई मतिक साबा सिक्योरिटी पीबा ngamdriba phawba amadi lambi asida aki akhang leitana freely movement tawba yadri phawba we passenger vehicle sing seliba gari sing asi खुदक्तगी अखोई लेपगनी हाइना मणिपुर गवर्नमेंट सलेबक म्याम द खंगनजरी लंबी असिदा मखाताना अखोई फ्रीली मूवमेंट सत्प यानबा अमसिंग अकी खंग यावदना अथिंग बलेतना सत्प यानबा मणिपुर गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट मतिक साबा सिक्योरिटी पीबीदुना मसी सत्प याहनबिउ तोंगान तोंगान बा अनऑथोराइज एजेंट सिंगना अखोई सरांगना तंजा असि लौरगा काउंटर हांगदुना लंबी असिदा गाड़ी सरिबा असि करिगुंबा लंबी द थोकपा अफफता दायित्व खुदिंगमक अनऑथोराइजिंग एजेंट सिंगना पुगदबनी सिक्योरिटी यावदबा पैसेंजर व्हीकल्स असी सत्पीगनु अखोई मणिपुर की तोंगान मफमदा पंदुना लेरिबा पैसेंजर गाड़ी सिंग अमदी एसेंशियल कमोडिटी सिंग पुसलेबा गाड़ी सिंग असी मणिपुर गवर्नमेंट मतिक साबा सिक्योरिटी पीबीदुना इम्फाल तमना पुसनबिरकनबा अथुबा मतमदा जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिटी मणिपुरना अकनबो वाफम थमजरी कुकी MLA सिंह थोकलिबा प्रेस स्टेटमेंट अदुदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम पुखलकलिबा अदु अचुंबा वाफम लाहाइबा मरी लेनबा सिंगना थागतपियो Political party sing nasu makoi gi MLA sing aduna tawriba thabak adu makoi gi party gi firep natraga MLA sing aduna maranai tawna khiba thabak la haiba adu yenglaga paikhat fam thokpa thabak sing paikhat piu haina All Manipur United Clubs Organization amukona thadurok pa cherolamada hairakli Moredagi hontorak pamiyoy sing na tongba Assam Rifles ki gari da masak khangdaba miyoy sing na Technopal mapada nung thazilak padanatana nung may kapsalakhi haina khangabok AC gi manung channa Lamding Higher Secondary School da hangba relief camp ta changja from lawduna ladiba Moregi miyam na pendaba phongdorakli Loinana security matik chana piduna mafam chabada hontokani haina thazaba piramlaga numidangi matamda makhoibu Hontokliba karigino amadi mijamda atamnana nongmai kapsilakpa amadi nong thazilaklaba fawbada AR singna tumina yengdun leiriba karigino haiba wahang sing hanglakli Relief camp asida lanjen naraktuna leiribi moredagi laisangthem tamemna phongdorakpada handaki furup maselgi irang asi tharaga moredagi lanjen narakliba asi ahumlak sure more miyamda lengakna security matik chana pidabana miyamna khudong chadaba kaya mayok na duna lakpane makhatana more miyambu ngak senanaba security matik chana piduna amohana more da khundaba yananaba lengakna sinbiyu haina mahakna phongdokhe Lanjen narakpa aduda yaubai irengbam Shyam Kumarna Assam Rifles na kurak hangdana koishilaga leiba more maikai da pamdaba thogdokaya thoglakpa laibak thibani haina phongdorakli Security matik chatabdagi ngasi more parjana siyawna awaba mayoknabani ngahana khakdana te mamangda ahumlak sure yum lut tawbikiba yum thugaigiba hanangna yum mai thaba masida ikoi more da security matik chana thambiu security matik chana thamlaba matamda aikoi more da mu hanjinbiu khoi more da leijaningi selaga laba mi amadasu adumaina amuksum moi live team tawbibasidi ai thawaida nuaite Assam Rifle khurak hangdana leiba jaga da sigi thabak si tawbidi si aikoi gi mittagi pi si kamaina Assam Rifle na ching maru ma pijarakpagi di thank you wainingi adubu Assam Rifle na koisalaga leiba jaga si Assam Rifle kai mai bidri kai gino security matik chana leiraka akhoi puthokane na ngairaga nungdangda puthoisina kari logic leibagino moigi kari ahenba kari leibagino Lamding Higher Secondary School da hangliba relief camp asigi convener ke ibungona phongdorakpada more maikai dagi lanje narakpa miyoi kaya Thobal district ta thunglare haiba pau phongbadagi khangabok MLA gi metiang makhada camp asi hangtokpane tha asigi tara dagi hangtokpa hokiba camp asida hauzik fawbada miyoi chamaga tara leiri ngasi numidang miyoi yankhai rom amaga thunglagani haibagi pau yaurakle haike Mahangna makha taraduna missing yam khalakpa amadi changjafam lawduna leiriba miyamgi marakta ana ayek yaurakpana silli langliba miyoy singda chawna khudong chadaba mayoknari hauzik maki oina kem asida chana thaknanaba hidak langthak sing maru amadi maruina mompak leitabagi awaba mayoknari matam kuina sangna miyamgi mateng tawba ngamlaktaba yabana changjafam lawduna leiriba miyoy singi hena safagadaba policy ama lengakna sinbiyo Loinana kem asida lengaki authorities sing laktuna miyamna thengnariba awat apa sing yang sinbiyu haina pukning chingsilakhi Nakalamaromda Wangjing Tentha AC gi manung channa Youth Voluntary Association na Wangjing Bazar Community Hall da hangliba relief camp asida hauzik fawbada miyoi chamaga tara rom changjafam piduna leiri tha asigi mapandagi hangba hokiba camp asida ngasi fawbada AC asigi MLA amadi marilenaba DC gi maikei mateng panglakpa amadi yengsinba lakpa leitri haina camp asigi chairman Dr. Rajiv Kumar Narengbamna phongdorakli
Loinana hojik fawbagi oina chana thangnabagi potlamsing thoina awatpa leitrabasu mompak leitabagi awabadi mayoknari haina mahakna phongdorakli. Kuna cuma ting bang agak, aku cuma lairak pada, aku juara pun orang kedong ni na. Government matung kari sinbi gitu lagi mau polisi mah. Masih jo aku cakap ni kang ni ngeba. Malam di aku nak mating bang, aku jumpa mapali bani na. Jum tu dah, aku macam ni na. Sida matang cang nama yam sih siapa tahu orang lagi bahaya basu. Ngamak tu basu yang aku ayah. Atu matam dah government na polisi mah sinbi raga. Aku jibu kerana mapam dah kemai tu kamu segi injati ori ba na bayar itu ni macam kari dah orang kamu mapam tasal laga thambi bayar ba sinbi raga diam nungai ni. Atu government side tu dia tak cina awat palai di sini mungkin juga kang mani. Jum amdan tu tiga thong sang dah jadi ba posang sih kari no habis kang mani. Atu bu mayam sih kita Yumam dat tahu bodoh, jadi hari utama tani jauh mahal basi. Segi mati yang sego menang tang laga, mayam religiam lamding dah hangi. Religiam sih kerja wali hai basi, am tang laga. Government ke otoriti thabi laga, am tang hangan nengi tahu. Masagi art and culture, tradition, literature, sports amasung history leizabaga loinana nation amo oibagi chapchaba masak leizariba Manipurgi manung maktada Kanglup ki irang thoglakpa laibak thibani. Thogliba irang asi Kanglup anina wari sanaduna wari silpurang na bohot na biyo haina sahitya thopang lup na thadrokwa cherolamada apil tawrakli. Manipur lege Hyderabadi nungsi chanana leiminasi punna amata oina hingminasi haina Federation of Haumi gi maikidagi phongdorakli. Dulalen da leiba Federation asigi office tapangtoki ba pawgi mifam amada Federation asigi President Sapomcha Jadumanina Federation of Haumi asi Manipur da khundaminari ba ching amasung tamgi yek salai leiba yelho mi phurup kunmanga na punduna sembani. Manipur gi ning tamba amasung apun bagi saktam asi lamdam asida khundaminari ba yelhomi ipa ipu singi ikheng katuna thawai na pontha piduna ngaglakpane asigumba lamdam asigi ning tamba amasung apun bagi saktam asi kanamatana thugai ba yaroi haikhi mahana makhata na haukiba me thagi ahumda atsumna sinduna chatkiba rally adu ST demand ki mayokta chatkiba rally oide haiba yai rally adu lenga asana popi ki mayokta changsliba khongthang NRC chana hanna ba khongjang besia 1951 oigadabani haiba iho amasung reserve forest area da khundaramba yum sing takthokhiba adugi malom oigani irang asida Churachandpur more yauna mitai singi yum kaya yauna Lining Laishol Gamari Lainaba Kubam Singh Amadi Chur Singh Mai Thakiba asi akan mamong da condemn tawi. Matungda asigumba thawong sing asi kanagumba Kanglup furup amatana matungda chathabiganu haina pauze lakli. Amaramda chingi MLA Tarana State asimaktada tongan ba administration amasung territory same nanabagi damak center da taksilamba asi akan mamong da condemn tawi. Manipur gi ngamkhai amasung apun bagi saktam thugai be yaroi Manipur thugai na badi honaganu haina Jadumani na phongdokhi Tungan ba hidden agenda amda golden triangle leriba drug ki territory do adumak Manipur da same na honarak pada thoiba thodok ni haidana logdaba ngamoy hajik Manipur da leriba singi lamsi da tunga tongba makhan gi khulai paira kanda ekoi gi misam mayam singri da landar ko se masina takpadi ekoi gi drug ki oiba territory ma same da athingba pi haibagi mayok tu da torpa lani akoi gi apun bai saktam thugai bi yaroi karigumba Manipur da Marakta sang pasang na learning draba muichat kibiyani. Irang sagalaga Manipur thugai na bas silak liba asida Manipur ge MLA amadi minister singna hojik tumin na leiduna masagi fam konduna leiba matam oidibra haina coordinating committee on Manipur integrity kokomina wahang tawrakli. Housing Oriba State ki fiba masida ruling amadi opposition ge kena ba khaidana punna kok chungshin na bagi matam oire haina kokomina thadorpa cherola mada hairakli cherola sana makhata araduna hai isagi tawpham thokpa thabak sing mating leina pangthokpiu kokomi amadi miyam ge wafam di punna hingminaba amadi punna chawkhatminabani hairakli Manipur asi mahosagi punsida hanzilal halakna ba honaringai cherak sida kuki furup ki MLA Tarana Manipur da makhatana Puning dabagi wafam phongdorakpa asi Manipur miyam gi laibak thibani haina Meitei Resurgence Forum gi maikedagi pendaba phongdorakli Manipur Press Club ta paumi singa unabada forum asigi General Secretary Oinam Dorena Manipur da leiriba tangdu leita dabagi fibam asi su da leiba kuki militants singna mangjau nana plan tawduna chatharakpa thawong amane su da leiba lalhoba singna luchingduna chingi area amasung chinga tainaba mafam sing da leiba tampak ki miyoy singi mayumakai May thaduna Kanglup masil marakta irang thokna na bacha tharakpa thawong asi akan bamong da condemn tawi.
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯔꯆꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ victim ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯕꯁꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ victim ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯂꯥꯂꯣꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ MLA ꯇꯔꯥ ꯈꯪꯅ ꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯕꯔꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯃꯗ our people can no longer exist under Manipur ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯦ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯆꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯅꯐꯥꯎ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ 6ꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ MMWO ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 6ꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯇꯥꯗ ꯂꯩꯕ MMWOꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ MMWOꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯕꯣꯕꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯥ-ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ-ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ सिगुम्बा थौदोक असे मखा ताना अमुक हन्ना थोक्तनागाई लेरिबा कम्युनिटी की लीडरसिंग असिनसु अचौबा थौदांग लौबा मथौ ताई पुक्सेन सेंगना अखोई मणिपुर की थबुक तौमिन्नबा लेरिबा अखोई खुदिमकसे मणिपुर हाइबसिना मांगना थमलकांदा थबुक खुदिमकसे तौरकांदा मणिपुर मांग थमकांदा मैतैगिसु लेरिबा आइडेंटिटी सिंग काइदनबा अदे कालो खुदिमककी पांगनगिसु आइडेंटिटी मागी मणिपुर मांग थमकांदा मागी पांगन हाइबा आइडेंटिटी दुदि मागी मनुंगदा दुम मसाना लाक्सगदबो पोटनि तसेंगना हाइरिबा खुदिमकसे अखोई इथनिक की वखलवनसे थादोकमिनसे स्टेट असिदा थोक्लिबा इरांग असigi matangda Manipur lengakna michang mikhai nairidaba Central Committee ama semduna thigat halaga irang asibu thokhanbada chenaba singi mathakta matik chaba action lokhatpiyo haina mitsna kobalup amana thadorokpa cherol amada lengaki pukning chingsilakli cherolasna makhatana lamdam asida mari leinaba singna wari sanaduna thokliba wathok asigi tungkoiba waroi silama purangnaba hotnabiyo hairakli Hauzik lamdam asida leiriba charangnaba amadi tangdu leitadaba asigi manung chana numit kharanigi mamangda nongmai kapnabagi thokdok kaya leikiba Imphal East ki manung chana leiba Pukhau Dolai Thabi amadi leitan pokpida haukiba numit humni rom asida pamdaba thokdok thokpagi pau leitri Dolai Thabi Barris ki manaki Chingthakta leiba State Security Force ki outpost oiramba mafam adusu Assam Rifles ki kangbu leiduna thokhaningdaba thokdok thoktanaba mikup nahum singna leiri Imphal East Commando ki kangbu amadi taruk suba IRB ki kangbu su mafam adu ki akoibada mikup nahum singna leinari
ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯅꯥꯀꯟ ꯊꯪꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯈꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯡꯂꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯟꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯔꯦꯖꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯔ.ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯤꯟꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯦꯜ.ꯀꯦ. ꯕꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯇꯠꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯨꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯣꯜ ꯖꯣꯟ ꯈꯨꯜꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯊꯥꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯧꯗꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯃꯣꯜ ꯖꯣꯟ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯔꯝꯂꯦ ngasi khundrakpam assembly constituency gi MLA TH Lokeshwar amadi 39 suba Assam Rifles kangbuga pau faunaduna sinmi ani adu tekta kaidana sinarakre sinmi sing adudi dolai thabidagi tongbram chauba amadi ikaudagi Livestream ingochani Sakul Kendri Manung Channel Laiba Molzon Hariba Kulasida Tabak Suba Chatkiba Mui Ani Hariba Molzon Kungi Kulakpana Habdi Makogi Nintoduna Section Tambi Kanda Ngasi Si Ekogi 18 AR Kutanga Aduga Kundrakpam Kendragi Emilega Pau Founder Kanda Makogi Kutanga Ngasi take the Kaidana Shinara Aduga Hariba Mui Anisika Unaraga Wari Sabi Tanda Lojage Pamuk Maruina Tang kaya dagi adala rekpano aduga makoina adala iba matamda section thambibra kadi kadi khudong chara bathingna sing bham malorga sing yan bajang budagi irang je haurak pudagi akhoi ani je thopa ngamhodre ba adagi di moyon gi ning thausina akhoi bu yam phajana senabirga kanbiraga ngasi akhoi gi MLA sahib ka akhoi gi kano Assam Rifle saikun ga pau phaunaraga saikun Assam Rifle akhoi bu lokthok piraga akhoi tek kaidina hoji yum dan jere aduga makhoi khungi khulakpa ningthaugi site gi aitare kari kari makoina section thambina bagi damakta kari kari kidana bhai tare kari kari haibirak palai chaba thakpa phajana tawbibra kamai taw chaba thakpa ujiki khungi ningthauजना phajana tawbire aduga kian kholba kari amta lairakte mana akhoi bu yam phajana senarga ngasi masamakna khundagi kumtharaga Assam Rifle akhoi bu sinabire kanogi pabungi minji kai kawe ai mingje chawu kawe dolai thabi dagi ne ai dolai thabi mane ikog dagi ai ne dolai thabi ne
मरुइना अखोगी हौजिक थोकलिबा चरांगना हाइबा तारे असि अखोगी प्रजासिंगी मरक्तदी मियामगी मरक्तदी थंगनरिबा खुलसिंगी मरक मिचमगी मरक्तदी दुमक नुक्सिनबा दुमक लेरि हाइबने दुमकपु खुलाई पाबा यौसल आकांदा अकी अखंग पिरकपा असुगुम्बा कयासी लेपतबदगी इरांगसि लाकपनि हाइबगी ममी अमदि तारि अदुना मरम ओरेकांदा प्रजासिंगी नुक्सिनबा सि पुरकनबगी दमकता हानगी तंगदुलिता पुंसिदा लाकनबगी दमकता अखोय मसेन पुन्ना होनबिनबगी तंगाय फदबा लेरि कैमरा पर्सनल के बिगलोना पमजरी बाई केटमेम प्रेमचांद सगोलमांग इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना हयेंगसु अयुक पुंग मंगादगी नुमिदुंग पुंग 23 फाउबा कर्फ्यू कोमथोकने थौबाल अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु हयेंग अयुक पुंग मंगादगी नुमिदुंग पुंग 23 फाउबा कर्फ्यू कोमथोकने जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना अयुक पुंग मंगादगी नुंगथिल पुंग अमा फाउबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की ओइना मखाताबा ऑर्डर अमा थोक्त्रिबा फाउबा अयुक पुंग 3 तगी नुंगथिल पुंग 3 फाउबा कर्फ्यू कोमथोकनी हाइना मागी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना थादोरपा चेरोल सिंगदा खंगहलकली हंदक थोगलिबा कांगलुप की इरांगी खुदोंचाबा लौरगा कुकी खुंजा सिंगना इम्फाल वेस्ट के सेंजम चिरांग सेंजम खुनौ अमदी चाप्रो खुल फाउदुना चेलिबा साहिरोक तुरेल की इसिंग थिंगत खिबदगी खुल सिंग असिगी खुंजा सिंग इसिंग फंगदबगी अवाबा चाउना मायोकनबा हौरे तंगाई फदना इसिंग फंगननबा होटनबदा जेसीबी एक्सकावेटर नेक्तुना तुरेल खोंनुंग तौथोकनारे हिरामसगा मरी लेना नुंगतेल सेंजम चिरांग यूथ क्लब के संगलेंदा पाउमी सिंग उनबदा क्लब असगी एडवाइजर इरंगबम रंजन्ना साहिरोक तुरेल थिंगबगी खोंथांग असि था असगी तरेत कुकी लाल हौबसिंगना सेंजम चिरांग दलेबा येन फार्म सिंग मै थादुना मांगहनख्रबा मतुंग नोंगानबदगी चथरखिबनी तुरेल की इसिंग तत्खिबना मरम ओइरगा हौजिक सेंजम चिरांग सेंजम खुनौ फुमलौ मनाइंग खोल अमदी लमदेंग खुलगी खुंजा सिंग इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरी अदुबु तंगाई फदना जेसीबी एक्सकावेटर नेक्लगा तुरेल खोंनुंग कोटलगा थोरकपा अमोटपा इसिंग सिजिनरी बनी हाइना फोंगदोखि तुरेल तिंगटपगी मथक्ता चिरांग लेरिबा वाटर सप्लाई की पाइपलाइन सु थदत्तुना मांगहलमले लेंगांग ने हिराम असुदा मिटियेंग चंगदुना खुंजा सिंगना इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरिबा असि कोकनबा थौरांग तौबियो हाइखि तुरेल असी मकोइना कुकी मिलिटेंसिंग कुमागा हराउथेलदगी खोई मनाक्ता लेरिबा खोई मैतेगी पोल्ट्री फार्म मै थाबा अदुगी हेक नोंगानबदगी मकोइना खोई हुजी हाइबा सैरोक तुरेल असी थिंगागा अतोपदा डाइवर्ट तौगा इसिंग मरिक अमा फोबा ngasi फोबा थाबिरक्त्रे अदुना हुजी खोई मियबनि हिंगबदा तंगाई फदना संगदबा याद्रबा अदुगुम्बा इसिंग असी मकोइना थदत पिगर मतुंग तुरेल सी मरुभूमि का सब मानना हुजी कंगे खोइना तंगाई फदबनिना खोई जेसीबी सिजिनरगा तुरेल मनुंग सेइदा कोम तौथोगा इफुट थोगा मदुगी याम वाना अखोई हुजिक प्रजा मयाम सिंग असी सिजिनरीबनी मरम मदुर मसिगुम थबक सिंग असी तौहोइदब थबक सिंग असी मकोई हुजिक हाइरिबा कुकी ग्रुप सिंग असिना तौसलकपा असी यामना लाइबक थीबनी अदुना अथु मतमदा सरकारना मकोई मथक्ता अकन मियेंग चंगागा तौरिबा कॉन्फ्लिक्ट असी अथु मतमदा सॉल्व तौनबा सरकारना होनबियु पावी सिंगोना बददा सरुक याकिबा सेंजम चिरांग अपुनबा मायरा पाइबी सेक्रेटरी हैखाम अमरावतीना सेंजम चिरांगा युमथंगनरिबा कुकी खुलदगे कुकी लालहौबा सिंगना तत्तना अटैक कया चथरकपना खुंजा सिंग मी पाइबा पोकनारी कुकी लालहौबा सिंगी थवोंग असिना नुपी अंगांग कया हौजिकसु लांजेना बलेप्त्री वारबा मतम असिदा सुफम नोमफम लेत्रबा खुंजा सिंगी दमक लेंगांगना सिक्योरिटी मतिक चाना पिबिदबा असि पेंदे मरमदुना लेंगांगना कांगलुप की इरांग असि लोइशनबो होनबियो हाइना अपील तौरकली सिक्योरिटी की मतंगदसु अखोइना कयारक हन्ना हाइबा कौबदा सरकारना मसी थाबिरक्ति हाइना अखोइ वारोवी अदुबो थाबिरक्लिबा सिक्योरिटी असिसु ngahन सीआरपी की केमला इसिसु मखोइसु पुला पुंझलगा अखोइना पामबना पेट्रोलिंग सिगी कम्युनिटी हॉल दा खरा लेरे मसित मसित लेबा जगह सिदा मोइना हंजल हंजल पेट्रोलिंग चपिरिबा करिगिनोबा अखोइना पामबदी लबुक नाकल असोमदा अमा लेरे सोमदा अमा लेरे अनिसि साइड चथोपिरगा प्रजा से ngapiu senbiu हाइबनेबा मदुगी ओना तैनबदा मियाम सिगी तिनबा मरक्ता मोइना इलेक्शन भी हैबा अदुदा नतना कमांडो इसिलिनाउ पुलिसिंदिसु थक्चन चाछलगा थक्सी खासी खंगदबा मोइगी हाइबा इमा इबेन दा हाइनि हाइरोय खंगदबा कया सिजु हाइ मसी अखोइ तहनिंदे कुकी अमदी मेटे कांगलुप के इरांग नमरम ओइरगा चिंग अमदी तमदा लेरिबा महिरोय सिंगदा चौबा अमांगबा मायोकनबा असि मतम चाना लेंगांग ने येंगसिनबिबा मतम ओइरे हाइना बिष्णुपुर अपुन बतेंग बांगलुप की फाइनेंस सेक्रेटरी एल देवचाना पाउमी सिंगदा फोंगदोख्रे वाफमसी ngasi बिष्णुपुर बाजार दा बिष्णुपुर अपुन बतेंग बांगलुप अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न चलाइबा रिलीफ मटेरियल
sing tengbang pinarakliba asiga mari leinana pangthokpa paugi mifamda haikibane mahana makha taraduna lamdam asida khanghaudana oirakliba kanglupki irang asina mahiroi singi tungi punsida achauba amangba ama mayokna ba haure tengbang potlam piba lakliba singna mahiroi gi yaifanaba study material singso mateng pangbinaba appeal torakli Houses status de thokliba kangluk ki irang asina maram oiraga hidak langthak life saving drug ki award panumit mari mangani gi matungda mayok naraba yana leire haina Manipur Chemists and Druggists Association ge cherolamada khanghalakli lengang na thuba matamda houses panduna leiriba hidak langthak yawba gari sing imphal yohalaknaba hotna binabasu cherolasina makhatana lenga gi pungning chingsilakli lamdawaside NRC athubada chatna hanba mathau tare haina miyamna phongdorakli wafamase ngasi kongpal kongkham lekai da leiba Unity Club ta pangthokpa wakat mifam da miyamna phongdokhibani wakat mifam aduda saruk yakiba miyamna phongdorakpada maitei singda landarakliba asi amato oina thengnamina na mathau tare haiki NRC se hondragadi ekoi mapandi changsel leba mayam Manipur se soi soi khudum chansan garani haibagi wafam ni deploy ROP which can resume normalcy the private and commercial vehicle of the national highway immediately aduga withdraw tripartite talk suji lei leina Manipur sarkar amdi bharat sarkar na asan mirai naiba bias loiba aduga policy season naraga cookie da random the khulai pisan ba aduga national highway the lut tohon ba aduga hendoroktana meitei gi khunjing da landa salakba asi Manipur sarkar amdi bharat sarkar na tumina yengda lai thopose pende tasena India is democratic country ni maramadana yari mkhai sarkar Bharat Sarkar amadi Manipur Sarkar na kodakta aikoi gi sigumba normalcy laknaba thausil tobi haidana Unity Club amadi khoi leikai leriba Manipur da leriba civil society mayamna appeal tawjabani aduga cookie group singje da singudi militant ne haidana lokthokbiu kari maram ino haikwa da moina tongning ba thabak tawba lut tawba tongan tongan ba khoi chahi ka adagi lisang sinna tawrabane akoi particularly meitai isna khanga lakbane adubu akoi ju hanade hainingam de tasena meitai da landarak pase akoi punna thingnamina se haiba wafam je ai media gi thru thamjage more da leiriba security sing asi jamna matik chadre Assam Rifles ti ekhona sa tawningai leitre maramdi Assam Rifle ga hariba su tawnariba cader singduga loinana chaminai su tawriba cader singduna amuk PDF hariba naharon sing asi sisinai maikhoina any thabak chathabak kanda Assam Rifle na site ta jengduna lei maikhoi jauna adumak thabak maikhoina tawningba khoigi maitei gi mathakta chathaning thabak sing adu chathai aduna maram oiraga ikhoisi Manipur government da amadi central government da haijaningbadi aikhoigi chapchaba protection oiba force phangaba matungda aikhoigi lamsing matik chana phangani haibagi asetpa thajabagi assurance to piraba matam dai khoise moreda hanjage moreda khoi khunda laita dona tang daba punsima leiba ngamjage haiba wafamsi miyam ngam famda thamjari leiriba moreda nga pigini hena mamang da wasaka ya ga loina thokiba thodok miyam si da akoina koi damak soina nga kani akoina koi punsi kan gani na koi landum nga kani akoi leiri sidi hakta laga wasak kane laiba mantri miyam sing gari ka miyam sing aduga hensek tawni khubak khorani sak sara am pijari then mathangi mayam tholpadi hanri hena tamthiba meto oira ngasai gi kanu da phadok te haitari ngasai gi phattaba pot miyam ji do lokthok bangam deba lokthok phattaba miyam ji kai onge da Indian citizen on thokhreba asigi post da koi ji life se secure oidre aduga koi gi landum su property su secure oidre adu masi punamak tawge haitari hojik haiba pot si NRC then koi life and koi wasak bana taba thabak oin tongno koi mechanism koi puthok bam mathau tai masigi pot si natragadi koi thuna normal semal lakba si khara oithok wagani Manipur da thokliba tangdu leita daba asina humanitarian crisis ama thokaliba asi yamna nungnang ningai oiri palibalenga asina miyam gi punsi kannaba makhatana miyoibagi punsi mangdanaba amadi yumkai amangata thoktanaba chapchaba khongthang paikhatpiyo haina Delhi da leiba awang nongpoki mahiroi singyo oiba mahiroi loop singna cherolamada pauzelakli Lenga ki mari lenaba authority ge ayaba yaudana miyam da thau piramba langzingi ke Nilo oil pump ngasi CAFNPD ge official sing yauna patsoi police na thingzin kre Manipur da hausi koi riba tangdu leita da bafibam asina maram oiraga CAFNPD ge minister LC Sindro ge mitiang makhada department na matamatam gi oina thau piba yaba oil pump singi maming order oina thokpane adubo langzing da leiba ke Nilo hairiba oil pump asi ngasigi oina thau piba yaba order list yaudana miyam da thau piram khibane order yaudana thau piba gi report phangbadagi CAFNPD gi OST POL haubam Bobby na luchingba official team amana patsoi police ka khursam naduna hariba oil pump asina makhata na thau piba thingzan khibane
हिरामसिगी मतंगदा हाउबम बोबीना लेबाकी हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा फिबम असिना मरम ओइदुना हायर अथॉरिटी न पीबा ऑर्डर गी वांगमदा ऑयल पंप हांगलिबसिंगना थबक तौबिगनो हाइना मरी लेनबसिंगदा अपील तौरकली Hojik prevailing law and order situation sigi matungi na akoina pam khra allocation tawjabane haiba rationing tawriba pam sing asi ngasi je kunma thoine sigi pam sigi rationing tawriba pam sing sigi mapanda nattaba yoliba pam sing se akoina ngasi check tawjaba matamda langjingi keni lo haiba pam sira koi higher authority gi kano order yaudana moina pam se pi lermadagi ngasi akoina pam ase thingjan jare pam gi moi gi kano staff sing amso akoina hojik pharaga police sina jagre adu matung taba atopa pam sing da sumaina tawbiram targadi akoina action se same action se moida lokhat chagani pam kunma thoi ngasi hangjari ba kunma thoi sira akhoi order da panjari basi akhoi gi public sing sisu curfew relaxation tawriba mat hours sira private sing anante public sing sisu loin happy ba yagani na akhoi order su panjari bani praja sing su lapiu इरांगी खुदोंचाब लौरगा पोचै ममल हेंगटना योनबा सिंह पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पांदमना फागतख्रे पांदमना लेप्तना चथरक ड्राइव अदुगी मखाताना ngasisu थंगाल बाजार अमदी पाउना बाजार दा चथखि मदुदा मेजर खुलदा लेबा दुकान अमदा इंजिन मास्टर थाउगी ममल हेने योनबा थेंगनखे ममल हेने योलंबा दुकान अदुगी मपु फागतुना कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन द कंप्लेंट पेटिशन अमा फाइल तौनबा सेम साखरे मफमद सिटी पुलिस की टीम सुसंक्षिंदुना इरांगे खुदोंचाब लौरगा पोचेगी ममल हेना वांगना योंदनबा पांदमगा लोइनना मियामदा अपील तौखि मणिपुर की हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा फिबम असिगी खुदोंचाब लौरगा मणिपुर द लेरिबा ललोलेटिक तौबसिंगना पोचेगी ममल हेंगटना योलिबा असि खुदक्ता लेपकदबनी हाइना मणिपुर कैथल नुपी मरुपना चेरोलमदा फोंदोरक्ले लोइनना लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी नसु ममल हेना योलिबा सिंग असि कंट्रोल तौनबा थबक लौखटकदबनी लेंगाकना कंट्रोल तौबा ngamloidawba leirabadi मणिपुर कैथल नुपी मरुपना मियामगा लोइनना हौदुना पोचेगी ममल कंट्रोल तौननबा सेम सारे हारि स्टेट असिगी हौजिक ओइरिबा तंगदु लेतादबा फिबम असि येंगलगा मैट्रिक एग्जामिनेशन की पाउखुमचे येंबगी थबक था असिगी 15 दगी हौरगा लाकदोरिबा जुन थागी अनिसुबा चेयोलदा फोल लाउथोंगनबा थौरांग तौरी हाइना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की चेयरमैन अखाम जॉय कुमार न फोंदोख्रे वाफम असि मैट्रिक एग्जाम लिसिंगनी कुनहुमदोय की पाउखुमचे येंबगा मरी लेनना नुमित हमनी चुपना चथरखिबा ओजा सिंगी ओइबा मीटिंग लोइशिनबगी थौरमदा फोंदोखिबने मीटिंग अदुगा मरी लेनना चेयरमैन जॉय कुमार न हाइखिबदा मैट्रिक एग्जाम की चे येंबगी थौरांग असि था असिगी 10 दगी हौननबा थौरांग तौरमबनी अदुबो स्टेट असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम असिना मरम ओइरगा था असिगी 15 दगी येंबा हौरगा एग्जाम फॉलना जुनगी अनिसुबा चेयोल फावबगी मनुंगदा हाइदोकनबा होटनगनी एग्जाम की ची येंगनबा ओजा सिंह सुसेम साब लोइरे लोइनना साइंस सोशल साइंस अमदी होम साइंस ना बोसेम ऑफिस चे येंगने अदुगा इंग्लिश एडिशनल इंग्लिश थादौ कुकी अनाल गांगटे मार कोम लियांगमई माओ मिजो पाइटे पाउला रोंगमई सिमते तांगखुल वाईफाई जौ जेमे थांगता मैथमेटिक्स हायर मैथ्स मेटे मयेक कॉमर्स फाइन आर्ट्स नेपाली एलिमेंट्री हिंदी हिंदी बेंगोली कंप्यूटर साइंस इसै नोंगमाई मणिपुरी जगोई एलिमेंट्री मणिपुरी एमएम अमसुंग एलिमेंट्री मणिपुरी आरएस सब्जेक्ट की ओइना डीएम कॉलेज ऑफ साइंस के सेंट्रल हॉल द चे येंबगी थबक चथगनी हाइखि अखोई मीटिंग से अखोई लाकदोरिबा एवल्यूशन वर्क से मरी लेना तौनजगदबनी हारिबसी अखोई हौजिक ओइरिबा सिचुएशन सिदा अखोइना येथोरकुदुना तांग 13 गा माथोइदगी कथरकुदुना ngasi तांग 13 दोइ लोचले मपुंग फाना अदो हानबा तारीख 3 ता तौरमगा तारीख 10 दगी चे यंबा हौनेना अखोई लेपजरमने अदो ngamgidare aduna maram barga चे यंबसे लाकदोरिबा मेगी तांग 13 2023 सिदगी चे यंबा हौजरगनी अदुगा अखोइना आशा तौजरमबा मैट्रिक की परीक्षा से फर्स्ट वीक जून हाइदोप ngमगनी हाइबगी अखोई आशा याम चावना लेजरमने अदो खितंग खुदोंजादबसिन मरम ओरगा अखोई चयोलम मुक चोंदरगा सेकेंड वीक स्वाइददी अखोई आशा तौरी हाइदोप ngमनबा असिमा थमजगेस तराहुमदे सुबह साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप लिसिंगनी कोनहुमदोय
Yangkai Subai Asian Bodybuilding and Sport Championship Lisingani Kunhumdoi Amasung Taramari Suba WBPF World Bodybuilding and Physics Sports Championship Lisingani Kunhumdoi da Saruk Yananaba Manipur gi Tim Khanbagi Trial Selection Ama Me Taramangada Khoman Lampak Talaiba AMBBA gi Office Top Pangthok Lagani Trial as the Saruk Yaning ba Sanaroi Singna Masagi Masak Takpa Aadhaar amadi passport photo ama puduna numit asigi ayuk pung nipan fawagi mamangda AMBBA gi office yoraknaba All Manipur Bodybuilders Association AMBBA na thadorak pachero lamada khanghalakli matang size the break amalogzage break ki matung da chahi asigi CVS na loba class 10 exam gi result lauthoki bagi pau amadi Manipur amasung malum gi tongan tongan bai pau sing puduna laksage impact news sumit yeng taduna lebio Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok jare, Hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing, mafam asida pangbigani, ngasi maglangsing birau, Tila Grass Enterprises, Presto, Tangal Bazaar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Ma'am Mukahana Taram Nokchari. Bulletin Sikima Pau, Miam the Pizari. Central Board of Secondary Education CBS in Aluba Class 10 examination listening Kunum Degi result Lautokle. Jayasiki in a past Robugi Chang Chada Marfidra Humdoi Dasme Ama Ani Yoki Mahiri Singna result Asi board ki website cvsc.gov.in results.nic.in results.dizlocker.gov.in umang.gov.in the changlaga yengba yaragani. Class 10 gi oina su Trivandrum reason na pass tobugi chang chada marfudra mapan dasme ama mari yaudana pass khwaidagi yamna tawba ngamba reason oike. Central Board of Secondary Education CVS in a logduna chatakiba Class 10 examination asigidama punna mahiroi lak kunmathoi lising Marfu Mariga, Chama Tarataret register Torokpada, Mahiri Lak Kunmathoi, listing Humpu Mangaga, Chanipan, Mangana exam Tabagi Manungda, Mahiri Lak Kun, listing Tarataru, Kachatret, Humidra Mapan na pass Toduna, pass Tobagi Chang Chada Marfidra Humdoi Dasme, Ama Ani Yobangam K. Karnataka Assembly election lisingani kunhumdoigi Mikhal the Indian National Congress na chauna maipakpangam kre. Member Chani Kunmari leba Karnataka Assembly the Indian National Congress na se chama kuntra taruk maipaktuna absolute majority funkibaga na status da Congress na luchingba anoba lengak ama semna na ba thaurang tawba hokre. Status gi anoba Chief Minister hana status gi Chief Minister Oiramba Sidaramaya Natraga Karnataka Pradesh Congress Committee gi President D.K. Shivakumar gi manungda kanana oigadagi haiba khangbangamdri. Karnataka miyam gi minung sina mikhalasi mai pakpangamgani haina All India Congress Committee AICC gi luchingba Rahul Gandhi na hairi. Indian National Congress na chauna mai paklakpada Rahul Gandhi na Karnataka gi miyam bu thagatpa phongdorakpaga loinana mikhalasi gi damak chen chungduna thabak tawkiba party gi member amadi worker pumna makpusu thagatpa amadi nungaiba phongdorakli. Karnataka Assembly election lisingani kurumdoigi mikhalasi da BJP na sit humfu manga Janata Dal Secular na sit taramapan Independent na sit ani Kalyana Rajya Pragati Paksh amadi Sarvodaya Karnataka Pakshana sit amamam pangbangam ke. Panbayabadi member Chani Kunmari leba Karnataka Assembly gi Mikhal hokiba me tara da pangthokibani. Mikhal asida punna mire lising aniga chatruk tara mangana Mikhal thengnakibani.
Maitei ST demand asina atei Kanglop singi interest sokhan belete Maitei na ST oiba haiba asi yelhomi amo oibagi constitutional rights fangmin nabaga luinana Manipur da khunda leita minariba yelho furup khudingmak chap manaba status amada amata oina nungsi chana na hingminaba haiba asi STDCM ge amata ngairaba pandamne maramaduna community amana Amabu provoke Tobayaba, Wakai Singh Amukhana, Kangluf Amatana Haibigano Haina, Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur Nathadorak Pucherolamada, Apil Tarakli. Manipur Ladiba Transgender Singi Apunba Organization Ama Oriba All Manipur Nupi Manbi Association, Amanana Handa Kangluki Irang Dalan Jenerak Pamir Singh the Ladiba Relief Camp Singh the Mating Pankre. Tengbangasi Amanagi Secretary Su Oidibi Gender Right Activist and Scholar Santa Kuraigi Luching Makada Association Asigi members single loina na hakting na chetuna tingwang asi kutsinaki. Relief camp Ladiba Singa Makoina Tingnariba Awaba Kudongcha the Basingi Matang Dasu Wari Sanaki Hari. Kundrakpam Public School Asa Club Kundrakpam Gauragovin College Kurai Angom Likai. Ningthau Kong Mongol Nganbi College Amadi Nacho Yauna Hangliba Relief camp sing the chana thangnaba potlam sing maruina nupi gi sanitary pad angang sing gi hagis amadi personal care gi potlam sing yauna tengbang pikhi loina na Kanglop ki irang dalai khidraba sing amadi awaba tahauraba sing gi awaba dasu amana na saruk yari haina sant khuraina phongdoki Manipur ki mapanda tabak tawduna Ladiba Transgender Singna Hawzik Status ki Relief Camp Sing the Ladiba Awaba Taraba Mioy Sing the Mateng Pirakre. Tengbang asi Transgender Health and Wellness Center gi Kuthangda Kursinera Kibani. Transgender Health and Wellness Center na Kundrakpam Yumnam Kunau Amadi Pangay na Chingba Tongan Bamapam Sing the Hangliba Relief Camp Sing the Chauragna Lupal Sing Yankay Muki Tengbang Piki. Luina na Makata na su Tengbang Potlam Sing Piki gani Hairi. Kaching District ke Langmaidong Amadi Elang Kangpokpi the Ladiba Singi Fibam Sugnu Esida BJP Gimireb Oikiba M Binot Amadi BJP Kaching District Mandal gi President KSIS Indubalana Yang Sinbagaluinana Potlam Kaya Mateng Pangkre Su the Labor Lal Holup Singi Kadar Singh Kibadagi Chelak Hyanglam AC gi Manung Chanba Langmaidong Amadi Elang Kangpokpi gi Tongan Bamafum the Ladiba Mioy Singh Aduga Unadana Warisanake Khongchara duga mari leinana binodna sugnu area da yamna tangdu leita da ba fibam amada leirakpadagi miyoi kayana masa masagi mayum da leiba ngamlaktriba asi nungaite hiramasida lenga ki mari leinaba singna mityeng changlaga area aduda peace purangna ba honaminasi haike Imphal East ke Andro AC ki manung chanba Moirang Purel da hangba relief camp ta Manipur Legislative Assembly ki tim amana hakteng nana chetuna miyam gi fibam yengsan kre MLA RK Imona Luchingba MLA ke Ibomcha TH Arun Kumar S Kunjukeshwar amadi KH Loken yauna MLA gi tim aduna relief camp adu da ladiba miyam go unaduna thengnariba awaba amadi awatapa singi matangda wari sanake Kem adu the local MLA TH Shyam Kumar na piriba matengbo MLA gi tim aduna thagat pagaloinana makhoi gi maike digi sel amadi nongmada changdraba yadraba potlam sing mateng panglam khe Janata Dal United JDU Manipur State Unit ke Relief Committee ama sem ki bagaloinana ahan batangka ki oina Imphal manung da hangliba relief camp sing da party gi maike digi angamba mateng pangba hokre Ahan batangka ki mating pangbagi khongchat adu Sri Govindaji Road Palace Compound leba JDU Manipur State Unit ki office mamangdagi party asigi President KSIS Biren lamtha khibani lamthaba aduga mari leinana party gi President KSIS Biren hai housing relief camp sing the changjafam lodun ladiba sing the JDU gi maike dagi su angam mating kharada oirabasu pangnana bagi pandam the relief committee semduna ngasidagi mating pangbagi thabak asi chathabani Loina na makata su party asina angam mateng sing pangkhigani haike ahan batangka ki oina Imphal municipality manung da hangliba relief camp sing da mateng sing asi pigani haike
अवाना तादना रिलीफ कैंप लेरिबा मयामसी मसिगी साना थंगनबसे मणिपुर सरकार नसु अमदी तोंगान तोंगान बा लूप और इंडिविजुअल मयामनसु मतेंग पांगनरी अदुबो मसिदा अकोई अवाद अपा लेबा खरद वर्षो अकोई जनता दल यूनाइटेड की माइगेदगी खरद वर्षो मेंशन बा अवानामा मोइन पिरक्तबा आइटम खरदंग खंगलगा अखोइन थवांग तोकजबनी ngasi चटपा ngamba makai ayamba imphal municipality area sing sida leiba relief camp sing da yam chatkani te mafum so chanana ba thawang lei aduna sig mari le na koi party na koi relief ki committee ma seme relief ki camp sing sida awara pa leiba kanda koi na so ngam ba koi ngam ba sakti da leiba dimension na koi hona jagya na telephone number am so pijar gani कांगलुप की इरांग नमरम ओइदुना मयु मकई थादोक्तुना लांजेनरिबा मियोय सिंगदा हिरोक एसी की एमएलए टीएच राधेश श्यामना तोंगान तोंगान रिलीफ मटेरियल सिंग मतेंग पांखरे रिलीफ मटेरियल सिंग अदु एमएलए की मिटिंग मखादा सेमलिबा पीस एंड रिलीफ कमिटी हिरोक की थौमी सिंगना कोइना चेतुना मतेंग पांखिबने ngasi mating pangkiba mafam sing adudi Thobal district ki Yairipo Khoirom Kakching district ki Langmaidong Elang Khangpokpi amadi Kakching Higher Secondary School sing da hangba tongan ba relief camp sing dane mateng pangba aduga mari leinana committee ki chairman Thokchom Chorijitna ngasi pangliba mateng asi MLA TH Radesh Shyam na lamdam asida hauzik thogliba Kanglup ki irang asibu waroisil purangna ba paikhalakpa thabak singi manung channane लोइनना इहौ हौरिबा सिंगनासु इरांग असना मरम ओइदुना लमदम असिगी कांगलुप खुदिंगमकना थेंगनरिबा अवाबा कया असिगी येंगलगा वारुसेल पुरंगनबा होनमिनासि हाइखे इरांग कन्वे एरिया सिंगदा खुंदाजरिबा मिचम सिंगना हाइनिंगाई लेतना अकी तुजुंग फाउरिबा अमदी अवाबा मायोकनरिबा असि लेंगाकना येंगसिनबियो हाइना मोइरांग थांगजिंग गे अकोइबदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगी कोर कमिटी गी मेंबर ओइरिबा रिटायर्ड प्रोफेसर वाई मोधुना लेंगाकी पुकनिंग चिंगसिलकली मोइरांग थांगजिंग गेस्ट हाउस टपांगथोपा पाउगी मिफम अमदा मोधुना मखाताना अथुबा मतमदा रिलीफ कैंप सिंगदा लेरिबा इमुंग मनुंग काइनाबगी मपोट मचई मुनबी हौबगी मयुम मकई तुमना मई थादोक पिखिबगी मेंटल ट्रॉमा लेरबा विक्टिम सिंग असिबु नुंगसीबा मिटियंग लोइनाना डील तौबियो हौजिक फाउबा कुकी डोमिनेटेड एरिया सिंग सिक्योरिटी ना डोमिनेट तौदबना हेना मिपाइबा ओइरी मरम अदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमदि चीफ मिनिस्टर ना सिक्योरिटी पिबगी थाजबा पिबियो हाइना अपील तौरखली रिलीफ कैंप लेरिबा विक्टिम सिंग असिना मागी मांगखरबा मपोट मसेल दंतुम सिंग असे हयेंग रिलीफ की पॉलिसी की मतुंगिना रिपाट्रिएशन लाखपा मतम स्टेसिदा कंपेंसेशन पीगद्रा रिपाट्रिएशन तौबीगद्रा अमसु मागी मांगखरब दंतुम सिंग अदु अमोना हंजिन हनगद्रा हाइबगी लखोटपा मतमदा खुदोंचाबा पीबीननबगी दमक एफआईआर लॉज तौबा स्टेसिदा मणिपुर सरकार मरुन पुलिस डिपार्टमेंट अदुगे CSO मिचम प्रजा सिंगना हाइबा मांगौ ताउरबा विक्टिम सिंग असिगी दमक खल्लगा अचौबा मतेंग पांगनिंगे हाइना अखोय अमुखाना मरि लेनबसिंगदा लमजिंग मैरा खुदुंग इनबलुप लमकेल सिंजमई मणिपुरना सिंजमई वांगमा मोंखांग लंबी अपुनबा मैरा पाइबी लुप का खुदसमनदुना खुंद्राकपम केंद्र की मनुंग चनबा सगोलमांग खेवा खुंगंगदा चाना थंगनबगी पोटलम कया मतेंग पांखरे Lions Club 322D gi maikei furup ki irang asina lanjena duna changjafam loriba miyamda mateng pangnaba CAFNPD Minister Elsa Sindro da sel gi tengbang pikre furup ki irang namaram oiraga chiraba tanfam asida Lions Club ki maikei dagi miyam gi changdraba yadraba potlam sing mateng pangnanaba sel gi tengbang tamlakpa asimak laibak phabani haina Minister Susindro na phongdokhe Kurai Popular High School da pangthokiba thoram aduda saruk yakiba Lions Club 322D gi District Governor Dr. W. Gopi Mohona haukiba numit kharani gi mamangdagi furup masel gi marakta pamdaba thogdok kaya thogliba asi laibak thibani state asida mahausa gumna tangdu leitaba punsirola mada hanzilaknaraba punna honaminase Lions Club ki maikei dagi su angamba mateng pangani haina phungdokhe relief materials di ke ladai pira ko man je ko da hambaga ko na awa ko sin de lo yen to ko aduna si di yam la go pa bai da ko Lions Club ki library ba Manipur ki chapters na ko mai to na financial ko na help to bine je masi amna da go pai maram di kai no ai ma da ko na picture ba relief materials di ja no mu gi chang da ya da ba yam na tangai fa da ba khare lai le chai lisang sina kanglo khudima silina oina leminak pani
अदो कनागो मियोय खरना मोगी वाखंदगी थोकिबनी मसी यामना नुंगाइतबा मिकुपनी थोकुदी थोकरेदु मतुंगदा हन्ना थोलक्तनबा अखोइना टेबल फमगा नुंगाइनादबा अवाट पावा लेबा अखोइगी दरकार ओबिसिंदु ताथोक तासिन तोरगा तुंगी ओइना मथंगदा सुगुमसे अमहन्ना थोक्तनबा सिनबिउ अखोइगी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैम अमदी गवर्नमेंट की साइड तसु अखोइ रिक्वेस्ट तौजगे अखोइ लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिनसु मेंबर खुदिमंगना कोई शांति पामी खाना चैनब पामदे लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफतगी अइना मैम पुनमक्ता शांति खंगनबा होनमिने हौजिक लमदा मसिदा कांगलुप के इरांग न मरम ओइरगा अवाना तारबा मियाम द इंटरनेशनल मुटुम ट्रस्ट न मखाताना मतेंग पांगबगी थबक चथरी तोंगा तोंगानबा रिलीफ कैंप सिंग द इंटरनेशनल मुटुम ट्रस्ट न मखाताना चान थंगननबा अमदी नोंगमगी चंगद्रबा याद्रबा पोटलम कया मतेंग पांगख्रे हायरकली कंगलाई कोलु सिनफम कनबलुप नसु कांगलुप के इरांग न मरम ओइरगा हौजिक तोंगान तोंगानबा मफम सिंग द हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंग द चंगजफम लौदुना लेरिबा सिंग द अंगंबा मतेंग पांगख्रे KKSKL न मतेंग पीखिबा रिलीफ कैंप सिंग अदुदि नोंगपोक निंगथौ यूथ एसोसिएशन टॉप चिंथा यारिपोक मथक लेकाई रिलीफ कैंप ऑफ वांगजिंग कोदोमपोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाइमराम याइफलम जिंगलूप रिलीफ कैंप ऑफ ओइनाम मैरापाई लूप रिलीफ कैंप ऑफ विष्णुपुर वार्ड नंबर 7 ने नाचौ जूनियर्स हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ते लेरिबा इनमेट सिंग सिक्योरिटी लेतबना मरम ओइरगा अकीबा अमगा लोइनना लेहवी मरी लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा मतिक चाबा सिक्योरिटी थंबियो हाइना युमजाउ लाइरेंबी विलेज लेवल फेडरेशन थोंगजू पार्ट 2 गी मेंबर्स सिंगना अपील तौरखली वाफमसी युमजाउ लाइरेंबी विलेज लेवल फेडरेशन थोंगजू पार्ट 2 गी मेंबर्स सिंगना रिलीफ कैंप असिदा चाना थंगनबगी पोटलम कया थिनबा चटपदा थेंगनरखिबने कैंप अदुदा चुराचांदपुर गी तोरबुंगदगी मयुम मकई मई न थादोक पिख्रबा खुंजा सिंगना चेंखलक्तुना चंगजफम लौदुना लेरिबा मफमने हंदक थोकिबा कांगलुप के इरांग दलाई खिद्रबा सिंगी मफम द मणिपुर स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्टेट ऑफिशियल सिंगी ओइबा अवावा फोंदोकपगी मिफम अमा पांगथोखरे लोइना मिफम अदुदा वाथोक असि अथुबा मतमदा लोइशिंदुना महौसागी पुनसीदा हंजिनबा मिपुम खुदिंगमकना होनामिनासी हाइना मणिपुर स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ना थादोरकपा चिरोलमदा अपील तौरखली Organization for a Better Society, Western Palace Compound, Maishnam Iravanta Human Elevation Trust, Amade Palace Compound Ge Miam Galuinana, Ngangkalawai Upper Primary School, Amadi Konjingbam Lekai, Community Hall, Moirangda Hunger Relief Camp, Singda Sanitary Pads, Samadi Hidak Langthak Singh, Mating Pankre. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम तरा मंगा दा हांगबा रिलीफ कैंप सिंग दा सेगा रोड एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर चोंगथाम तोंबा सिंग ना चाना थकनबा यावना अतोप पोटलम कया मतेंग पांगख्रे मतेंग अतु बराक वैली सीमेंट लिमिटेड के माइकेदगी लमदम असुदा थोकलिबे इरांग असना अवा अना ताहलबा सिंग दा मतेंग ओइना येंथोखिबनी हाइडी युमजाउ लाइरेंबी विलेज लेवल फेडरेशन थोंगजू पार्ट 2 गी मेंबर सिंग नाचौ जूनियर्स हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता चाना थंगनबा अमदी ब्लैंकेट सिंग मतेंग पांगख्रे रिलीफ कैंप अदु चुराचांदपुर गी तोरबुंगदगी मयुम मकई मईना थादोक पिख्रबा खुंजा सिंगना चेंखलक्तुना चंगजफम लौदुना लेरिबा मफमने लेबाकी इरांग नमरम ओइदुना लांजे नरकपदगी मफम कयादा चंगजफम लौदुना लेरिबा मफम सिंगदा मणिपुरी चेनुरा लेशेमरुप मचालेमा अमकेल निम्पाल ख्वारंबन कैथेल सेंगत सागत लुप नोंगपोक लेंगाक अपुनबा नुपी लुप ना ngasisu तेंगबांग पोटलम कया खुदसिनख्रे मणिपुर थोकिबा कांगलुप अनिगी इरांग नमरम ओइरगा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा हांगबा रिलीफ कैंप त चंगजफम लौदुना लेरिबा इनमेट सिंगदा लाइक माइंडेड ग्रुप मणिपुर नोंगमदा चंगद्रबा याद्रबा पोटलम सिंग मतेंग पांगख्रे ग्रुप असिगी प्रेसिडेंट एल कुंजेश्वर शर्मना लुचिंगदुना चटखिबा मतेंग पांगबगी खोंगचट अदुदा आइडियल गर्ल्स कॉलेज अकांपाट अमदी सामुरो नावरेम चाप्रोदा चंगजफम लौदुना लेरिबा मियोय सिंगना तेंगबांगी पोटलम सिंग असि खुदसिनखिबने
Youth Welfare Organization Thokchom Lekai Imphal na state asida hangiba relief camp sing da chana thangnaba potlam kaya mateng pangkibaga loinana medical relief camp pangthokre. Oinam Awang Lekai Bisnupur District Relief Control Center Bisnupur Apun Bateng Banglo amadi Moirang Sendra Road Talaiba Relief Camp Talaiba inmates singi lemna layeng chathakibaga loinana chana na bacheng Hawaii Firol yauna potlam kaya khutsinaki. Manipur da hojik oiriba nena tadabagi fibam asigi waroi silpurangnaba assembly session mifam ama kauduna hotnabiu haina Manipur People's Party MPP na thadorok cherolamada governor da appeal tawrakli. United Arab Emirates UAE da leiba Manipuri singna angamangamba sel khaina duna Manipur gi tongan ba mafam da hangtokpa relief camp sing da shell gi tengbang khutsinakre. Ahan bagi oina pirak patengbang oina awang sekmai gi Kauzing Leima amadi Khundrakpam AC gi relief camp ani Khurai AC gi relief camp ani amadi Haingang AC gi relief camp singda sel gi tengbang sing adu Imphal da leiba mihut sing gi khuthang da khutsinakibani. Manipur da oiriba tangdu leita da bafibam asina maram oiraga awaba taraba singda UAE da leiriba Manipuri singna makhata nasu angam batengbang tawkhigani haibagi thajabasu thamlakli. Manipur da Kanglubani gi marakta thokliba Kanglub ke irang asina maram oiraga mayam mayum makai thadoktuna lanjen naraklaba miyoi singi changjafam pinanaba Kakching Higher Secondary School da hangliba relief camp ta miyoi chama tarani thoi leiri ngasi Kakching Higher Secondary School da hangliba relief camp ta pangthokpa paumi singa unaba amada Bhaigi Chandra na makhata araduna hai thasigi tarama thoi dagi hangba horakiba relief camp asida maike kaya dagi lanjen duna mafam kaya da leirakiba sing tapna camp asida changsinnarakli. Manipur amadi center lengak nasu thokliba Kanglub anigi marakta thokliba Kanglub irang asi atuba matamda mapung phana laksinduna tangdu leitaba amasung ingchikpa mahausagi punsida hanzilaknaba honabiu hainasu lengak ki pungning chingsalakli. Khundrakpam Assembly Constituency ki manung channel ladiba relief camp kayada tongan bafuruf sing miyoy sing na tingbang pinarakli. Ngasi Diocese of Imphal Archbishop's House na nongmada changdaba yadraba potlam sing yauna cha na thangnaba potlam kaya Sagolmang Pukhaw Terapur Leitan Pokpi amadi N Bira College na chingba mafam kaya da hangliba relief camp sing da mateng PK mateng piba lakpada Father Vialo Francis na lamda masud leiriba Kangluf khudingma nungsi chana na hingmina si haina appeal tawki. Relief camp ke miyoi singna su awaba taraba matamasida atopa furuf ke miyoi singna tengbang pirakpada thagatpa phongdorakli. Imphal West District ki Kautruk Mamang amasung maning da leiriba relief camp singda Bharat Swabhiman Trust Patanjali Yog Samiti Imphal West District na nongmada changdraba yadraba chana thangnabagi polam amadi hidak langthak yenthokre. Kanglub ki irang na maram oiraga lanjenari basing da intending candidate IMC Huirem Romanjit amadi Tem Thangmaiban Ward number 1 na Saiton Nganu Kon relief camp ta chana thangnaba yauna potlam kaya mateng pangkhre mateng pangbagi khongchat aduda Saiton Gram Panchayat ki Pradhan Mayengbam Ibom chana wafam kaya thamlakli. Nimita subject pera maji post deploy to biraga ahing tingkhatna megi tang ahum dagina ngasi phawda ajitu sanu sajanna ki thabak sathari thai ri badal tang narwa pajasi warga ahing tungda bagi kam na tile ko gi lekai kanjana bagi honari bat ko sing sida kana ki phawda karmani nisa bagi subject pera maji post na jingma khoi gi security post na khoi protection to pb gani ha bagi numit adu khangda bana khoi di yam wana khoi pajasi ngasi sar ju sadra basu khoi lekai kandaba jade khungan kandaba jade ha bagi wakalonda hoji khoi mafam se sem sa State asida thokiba laibak thiba thokdokta lanjen narakpa miyam na ladiba relief camp singda club taramathoi amadi arambai tengol na medical camp pangthok pikhibaga loinana nongmada changdraba yadraba potlam kaya mateng pangkhre mayang Imphal Uchiwa Sekmaizen Hyanglam Wabgai therapy sakta leiba club taramathoi amadi arambai tengol na Kaibul Moirang Lamkhai Moirang Thongrangpat Moirang Khunau Mamang Sabal
Thanga Chingkha Lekai the Leba, relief camps sing da chana Tangnabagi Potlam Kaya Mateng Pang Kibagaloinana, Miam Adugi Hakselgi Fibam, Yangsen Ki. Thangagi Laidui the Leba Regional Water Sports Complex Tahang Liber Relief Camp ta All Maite Medicos Union Amu Jenims Sindana Free Medical Camp Ama Pangtokre. Camp Adu Maruena Relief Camp the Lady by Inmates Singi Ana Laingi Kudong Chaba Pina Bagi Pandam da Chatakibane. Camp Adu da Medicine, Surgery, Pediatrics, Dermatology, Obstetrics and Gynecology Yauna Punna Dr. Kun Mangana Chatakibane. Camp Adu da Punna Miyoi Chahungi Ana Laying Chatakibaga Loina Hidak Lang Taksu Lem na Yentoke. Loina na camp asi Makatana su tongan relief camp singda Chatakigani Haidi. Hauzifaba Medical Camp ki Kudong Chaba Fangjubi Relief Camp singna 9863 599 665 ta pau pirak na basu kanghalakli. Loina na ngasi camp ajuda mateng panglakiba Sidayai Medicare amadi Apex Pharmacy busu amuna thagat pa fongdorakli. Arrive the bulletin asigi headlines amuhna miyam na thamzari. Chana thangnabagi item ni purom stock ta leitre pochai purakpa gari chani hena lambi da pandura leiriba ase lengang na atuba matamda pusilang na buhana biyo haina Manipur yapon ba traders singna apil tawrakli. Infal Dimapur amadi Infal Silchar lambi da chiliba gari sing maning tamna chatpangam laktaba amadi matik chaba security PV dabana passenger service lep lagani haina .com na fongdorakli. Amasung Central Board of Secondary Education CBS in a lower class 10 examination listing ani kunhumdoi gi result lautokle chahiye sikyo na pass top gi chang cha damar fidra humdoi dasme ama ani yoke. Patang size to bulletin na solution jere Manipur amasung aling itong antongan mufum sing datok libi pausang gidama Impact News pamit yang tado na lebyo. Nursery dege haurage class 10 fawda lamda